Yung bishar kalarai pendram ya uwe urang ba ubadang lai paus nam ka arta da ka baset patok ting news nam halor ka jingle be jot ya ka we ka kentai haus nam arajar apolai. Additional Session Judge Upawan Kumar Srivastava ha kasngining kong balala ulapan ngatru ya ka kuna ka basilak tingka ya anat Gupta ubla syak rai pendram halor ka jing syak le be jot jong kate kalong kami ka ba alphondus nam ka arta ong Assistant District Government Council Sarveshwar Mani Tripathi hene kasngi baar. Ladaja ba om siu jaka kuna unong syak rai pendram unha ban syak set patok sa hendu benai ula ong. Gupta ula rungtu syapok ying jong kate kalong kami ha kalai pau terik uno apra arjar apolai bat lek bejot yaka.